Ngithanda ukuthi-ke ngubingelele ngiphinde-ke futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya-ke futhi nezama-telenovela, hlala nami nje ngikuzele nazo. So namhlanje ngiphethe-ke amathizo ozalo akulona-ke leli viki esikulona, izinto okumele uyilindele lapha kuzalo. So ngizoqala ngawo kumsombuluko. So lapha kumathiza baveza ukuthi-ke unkunzi kuzoba nzima ukuthi-ke accepte ukuluza-ke lapha isihlalo sakhe kuyena-ke baba usizwe. And kokunye lambukela abakuvezile okuzokwenzeka ngawo kumsombuluko ukuthi-ke uLili uzothatha-ke lapha ama-responsibility for izenzo zakhe lezi kazenzile last week ngenkathi-ke lapha edubula kuNjeza, and waphinde-ke futhi wathumba bona-ke uMondli benaye kunyawo. And baphinde baveza ukuthi-ke uMondli uzokhuthaza-ke ukubambisana nobunye lapha emaphoyiseni. Ngidlule ngelapha kulwesibili laba veza ukuthi-ke impilo kaNkunzi izoqhubeka-ke ibe nzima njengoba-ke ezobe engafuni ukwamukela ukuthi-ke uphuciwe isihlalo. Ngidlule ngelapha kuLili laba veza ukuthi-ke uLili uzoqhubeka-ke zame ukuthi-ke enze okulungile kulabantu akabonile. Bathi-ke kodwa kunento-ke engeyinhle uLili kazocabanga ukuyenza. Ngidlule ngelapha ngolwesithathu la kumathiza baveza ukuthi-ke uSholiphi uzohamba-ke ocela usizo lapha kuGeja nakuyena uNkazimulo, kodwa uNkazimulo uzomxosha uSholiphi uzobe engafuni lutho emhlanganisa naye. Ngisakona kulwesithathu la baveza ukuthi-ke uLili kuzomphoqa ukuthi-ke yovula icala, and kunabantu abazobeke bemphusha ukuthi-ke yovula-ke icala, kodwa kuLili uzonqaba. And okunye abakuvezile labaveza ukuthi-ke ubabekazi uzosola ukuthi-ke uMbatha sekukhona-ke omunye umuntu ambonayo. Ngidlule ngelapha kulwesine laba veza ukuthi-ke unkunzi ekugcineni uzogcina-ke ewadedelile amandla, uzomvumela-ke yena ubaba uSizwe ukuthi-ke ethathe izintambo lapha eNdlende. And baphinde baveza-ke la ukuthi-ke izoba nzima-ke impilo yakhe uNkazimulo ngenxa yokuthi-ke amaphupho nezinhlelo zakhe zizoshabalala. And babeke sebeveza la ukuthi-ke uSholiphi uzomangaza kuMadlala ngesinyathelo azosithatha mayelana nebhizinisi. Ngidlule ngelapha kulwesihlanu abavezanga-ke lambukela izinto eziningi ngawo kulwesihlanu. Baveza ukuthi-ke kunomuntu la ozobeke basongela lapha estation samaphoyisa, and futhi ethembisa ukuthi-ke uzokhipha-ke imfihlo enkulu. So injalo-ke mbukeli aphelalana-ke amathizo ozalo akulona-ke leli viki esikulona. Ngiyophinda-ke futhi ngibuye namanye amathiza ake ngithi-ke nje danke ngiyazi bongela.